Naš poslovni poduhvat je otvaranje prve i za sada jedine suvenirnice u gradiću, Werkstatt Concept Store-a. Najveći problem koji smo rešili je što smo uspeli da plasiramo prvo naše proizvode koje izrađujemo ručno kao porodični posao već dugo godina, time što potpomažemo drugim kreativnim umetnicima da takođe plasiraju svoje proizvode kod nas. Koristimo isključivo naša znanja i veštine. Ja se već dugo godina bavim izradom umetničkih predmeta, suvenira, nakita, kožnih torbi, a onda smo u svoju ponudu uključili i druge umetnike, dizajnere i zanatlije, tako da se je sve bazirano na ručnom radu. Što se tiče tehnoloških dostignuća, tu nam uveliko pomažu društvene mreže, Facebook, Instagram, da se za nas čuje, da se za nas sazna, da naši sugrađani saznaju za nas i jednostavno koristimo neku kreativnu energiju i nešto što već dugo čuči i postoji u nama. Naša ciljna grupa su naši Novosađani koji su prepoznali potrebu za autentičnim i kvalitetnim proizvodima koji cene male proizvodnje i male proizvođače. Takođe, s obzirom da se nalazimo na turističkoj lokaciji ispod Petrovaradinske tvrđave u Štrosmajerovoj ulici, koja je u stvari neizbežna ruta za sve one koji peške posećuju Petrovaradinsku tvrđavu, turisti su u stvari ipak većina naših kupaca. Ideja čuče već dugo, ali se onda pre godinu dana ukazao pravi moment za njenu realizaciju, tako da je to bila neka, da kažemo, instinktivna odluka u trenutku koja se pokazala jako dobra i mi smo svim srcem verovali u nju da će to da funkcioniše i da to može da uspe. Najveći izazovi na tom putu su, pretpostavljam kao i svima ovde u Srbiji, su bile finansijske mogućnosti i savladavanje tih prepreka nekih koje smo nailazile na tom putu. Ujedinivši sve moguće porodične resurse, a imali smo i podršku porodice i prijatelja, uspeli da nekako to prevaziđemo, da se izborimo sa tim i da postanemo već prepoznatljivi za ovaj kratak period koliko se bavimo ovim poslom. U budućnosti planiramo svakako da rastemo i još se razvijamo. Cilj nam je da obogatimo našu ponudu i ono što mi porodično proizvodimo, a takođe da se povežemo sa što boljim, interesantnijim i stvaraocima i čiju robu takođe možemo izložiti ovde kako bismo imali što bolju i raznovrsniju ponudu. Volela bih da uskoro i zaposlimo jednu osobu i nadam se da će to biti moguće u nekom skorijem periodu. Mislim da je Srbija zemlja pametnih i kreativnih ljudi. Svi oni koji su ovde odrasli na ovim prostorima tokom 90-ih pa sve do danas su svakako razvili sposobnost da budu kreativni i snalažljivi. To je jedan od razloga zašto naši ljudi kad odu u inostranstvo razvijaju ozbiljne karijere. Smatram da oni koji ostanu ovde, da kada se držimo zajedno, da možemo da se borimo protiv stvari koje ne štimaju u ovoj državi i da razvijamo neke nove lepe vrednosti i ciljeve.